Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Pleasure mga tigaro. Nada yung speaker na Eastern Dance Icons Dance Academy. Ngas mo kumain palat. Ngas mo kumain palat. Bapila Krisarya nga. Thank you silong kubleisyo bon. Blay plibano binigilang di khubor baman kasni. Kajulani kalaya din bunsen kalayo ang sakni kaman kaburan at ipunsama. Ilang gibatibot habang siya at kajulana aburan usama Steve Jirwa o bladyo ang Indian Best Dancer Season 4 malalang Mumbai hating kayo balaga. Ito'y usama o ako hinong ba silang nagkakatambay tuloy umawi ulahir na kalingsun hakat nong ba guwahati por shiteng sngi. Ya Steve lasan ran lang daki bahayeng hasem usamla Steve kakimi ime iet bat ki ba. Ya Steve lapun ko buram Hamadan Pulu daka kinhun AMDA ka District Council balami khmat do ba PNCM ba do ba ALheng menteri bat MLA ka penthor umkra. Na kalyang UPNCM haba ay jingkren siya ki ba. Bat Steve Jirwa u ongkat no ka sarkar jila kala pelun ha ka cherry blossom. Bat siyo siya kinong roy na kaleng kaperthay. Katno ka sarkar kalayarap yu Steve uba PNCM ulak kenteri ka sarkar jila. Banang ni syakmat ya ka cherry blossom omday siyo ban pelut na kot nong roy nong tem bat nong siya na kiwe kiri ni ki jila. Ka jila la jong kala donlun. Ha ka cherry blossom ka banwan Steve uday banyo shimbenta ban syat ringkat ki nong roy nong tem batibet ka jila. Kabas ngau si ipat ya ke jela Meghalaya ba ke jingpliang buram yu Steve Jirwa kamlong kum ke jingpliang buram yu Amit Paul ubla job ya ke Indian Idol ha ka bakipat ba kipliang buram da ki Pau Hajar ringkat ka spa ka Pau kiksiar kiksa ba pendeng yu. Kat ba ke jingpliang buram yu Steve tang da ki spa. Ha ka wi ka liang pat ke jingpliang buram yu Steve Hamadan Pulu kelalong ke jingling a ka bakraw na ka benta kipat ba ki haban up da ki saw kenta. Ya usamla Steve mentala senran daki pulit ke jelan aduk kat Lingsun Guwahati. Steve ula job ya kene ke Indian Best Dancer ha ke jingya kun kablalong min ha ke shpautrik naiwing arhajar arpsaw. Ha ka baki don hadu nrungut kinong ya kun ha ke final bad Steve ula khur ya ke jingjam. Da ka bayo hadu khat sanlak bad ka wei ka kali Swift. Now we are going to felicitate Steve Jirwa and we are so delighted to have his choreographer also. Please give Somebody came to stage. Somebody came to stage. Clear mo ka stage. Sayo ika parang chamber. Sayo ika parang chamber. Sabaran clear ka stage. Wanang clear ka parang chamber. Nabar. Kiway kipriyo na kini ka persay. Iwan pe kipriyo jong ihang ni bersa. Kipriyo Simon long live Steve Jirwa. Dancer. Congratulations ya iba Steve Jirwa. Nasngau tu ahalor ka jingjab jong Steve Jirwa. Don manore natin. Makata kalong imay jong ikong iba ay ka jingkarsan ka mapura na kabanta jong Ngakwa pa next cherry blossom. Next cherry blossom, indon kam show pan outsource na bar. Nilon ki products layong. Ngalapyong karway, biang. Ngalapyong kasyat mo, biang. Ngalapyong katamro, biang. Ngalapyong manlang model kumamambay mo, biang. Yung taong niya usiyang minister, dia ka sarkar, banyak cherry blossom, doon kami show kung ano ba? Mga kata-kataw, Tracy Tom,
Bang praktis ba. Kubishimoni sama Zoya Jerwa. Ibada instruktor. Congratulations. Ini sapni nak tajungi. Masukkan kalau ada bantai kemak. Jagawai ke benta. Kata kalong bandon di platform na ke benta kun semua hak syak ke baski. Biar bangga. Kalau may sorkar, na penelkai sano-sano, kriat di platform ini. Bakari kasih jongi, kandai kari kasih, jong tourism hub, hak kebanginan lebara teman-teman. Kemudian kami show balik ke Mumbai, kemudian kami show balik ke Chennai, ke Singapura, Shillong lah biang. Kadang, kalau kita job jom sama Steve Jerwa, kami bap kerja utia ya pi, kerja utia ya kami sorkar. Kita semua lihat dia, all the mega dan upaya sekena ketong jinglado. Dah kajing kersan ki baret-baret. Kabut jong pi, ka donation jong di parlok, ka penlongi sama Steve Jerwa, mentangi sorong. Iko apa api le ka sorkar. Ngai sim sting, bayok le arain. Kapuram mentang kata yo sama Steve Jerwa, nampak ban keli, ka sorkar me keli ka ai kan no. Kadang masuk tenat paniyang ni bagi babon barang-barang ni badan bentaban tersyan yo Steve. Nah kalau ke district council, ipan ko puram mendagas ni, ladap, bandai tangkata, ngan saong yo siap. Bau undang ka kenja bonus. Kumno, nalor ka ke bailale, nyenang le, kat kapor ke sila ibarat jogi. Nganumkan sipun na barbarok wa yung shadow Steve. Congratulations, you Steve, but your choreographer, Dr. Steve, Raksem Thakuria. The people of Bikwara for Dr. Steve. The people of Dr. Steve, the Rag and Nam Kapuram, Pineban Tracy Tom. But here, you buy a rock still. Could still. Oh no, I said no to drugs. Not yet, say no to drugs. Say no to any kind of abusing. Yes. Hello, Dah. Kita tahu kita paro gino kibreu lang kajong kasap kafong. Ubreu lo agak talent yang iparo. Togin pun kau bahak iri talent, pada aku mereka singin jauh iya piru baro. Bapimdai jauh iya tanda ketika stage. Kepada dia popular, you want to see you in the national level and also to see you in the international level. Jerwa, batna beta inang kai jeni. Boleh ada nak dengan sini mentah. Te kalau semua ni kita ka saya upload tu ni ada mentah. But playo si saya etisha dan Steve but inang kai. Te nakalian jangka asen jini all Meghalaya Dance Association. Indang Presiden. Bat kendai tu ka nuksa kaba talenti. Yaki kondang sab jangka jalan Meghalaya. Perlakuai, bakatay ka sinjam kabaningkong. Nado snap arhajar, no ila establish ya kami ka association. Kidendo kibalay simbenta haki national level, affair. Kiba nado jong Michael Semyong, Dapi, kiba bomba, kibalay po haki rinsan kipahe jong ka India. Nang dapat kadai ka senjam ka palong ka kadoi katani yo so ka jingjop ya ka jingang lut ka jongi so ka jingdap arpusan snam license snam kan rakhi ka all Meghalaya Dance Association sa bandap absen snam tatsu ayo play by Steve Jerwa wandra ya ka guram ya ka jala Meghalaya jongi dak kadai ka message ka khumar sya kinong syak jong ka jala Meghalaya. And this is a request, a message to all the dancers who should have walking just like follow like Steve Jerwa.